Ndabaramukije bakunzi bacu bene data nshuti zacu musanzwe mudukurikira. N'umugisha ukomeye gusubira kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ndifuze ko tuganira namwe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yeremiya ibice ni 33. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Yeremiya 33 umurongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Haravuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri, acugaraniwe mu rugo rw'ibohero riti, Uhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza, Uhoraho niryo zina ryiwe. Uku niko avuze ati, mpamagara nanje ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye n'ibyikinze ibyo utari bwamenye. Amen. Twumvise rino jambo ry'Imana. Imana yabwiye umugaragu wayo muhanuzi Yeremiya, hano yari afunzwe, yari mu kaga, yari mu bibazo, ariko ngo ijambo ry'Uhoraho rimuza ubugira kabiri, riramuhamagara ngo yewe Yeremiya, ubugira kabiri ngo acugaraniwe mu rugo rw'ibohero, ngo riti Uhoraho abikora, Imana ihabwe icyubahiro, Uhoraho abirema, Uhoraho abikora, Uhoraho abirema, Uhoraho ngo niryo zina ryiwe, akabikomeza. Ati mpamagara nanje ndakwitaba. Dufite Uhoraho mwene data. Ufite ikibazo? Dufite Uhoraho abirema, dufite Uhoraho abikora. Imana ihabwe icyubahiro. Uhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza, Uhoraho niryo zina ryiwe, niryo zina ryiwe. Yitwa Uhoraho abikora, ibikakora bya bindi byose, ibyananiranye arabikora, ibyagoranye arabikora. Dufite Uhoraho abirema, aremiki n'ubu aracyarema. Yaraturemye aturema mu shusho yiwe, n'ubu aracyarema. Hano yari kwishaka kumwereka nubwo wugaraniwaho Yeremiya, njyewe nduhoraho abikora, nduhoraho abirema, kandi yarangiza akabikomeza ibyo yaremye. Imana ihabwe icyubahiro. Nubwo wugaraniwaho, sinananiwe, nduhoraho abikora. Rimwe na rimwe hari igihe umengo Imana yagutaye, ariko ndakubwiye ntabwo iguta mwene data, ntabwo iguta. Irari ibyo yemera tugacamo. Yararetse Yeremiya aca muri ibi ariko itamuhebye. Yararetse Yohana umubatizi aca mu kaga gakomeye, bandetse kugeza aho yatumye afunzwe, ariko nimugende mumbarize ni wa wundi. Kandi Yohana yari yabatije Yesu kubera ibibazo rimwe na rimwe hari igihe bitwibagiza cyangwa bikatwereka yuko ukibaza mbega Imana iracyambona, iracyanzi. Urumva Yeremiya nawe ngo rimuzaho ubugira kabiri, yari ryaje ubwa mbere, riragaruka ubugira kabiri, ngo Uhoraho, Imana ihabwe icyubahiro, Uhoraho abirema, Uhoraho abikora, Uhoraho niryo zina ryiwe. Kandi ngo bya bindi yaremye yarangiza akabikomeza. N'ibyo woba wawucamo, dufite Uhoraho mwene data, dufite Uhoraho abikora, dufite Uhoraho abirema, kandi yarangiza akabikomeza. Reka gutinya. Yaramubwiye ngo mpamagara, nubwo uri muri ako kaga mpamagara. Umva ngo ubwire ikindi kintu mwene data. Abantu benshi bararindira ngo si Imana ntiyayibibona. Kirabibona, ariko irindiriye yuko uvuga. Yabwiye Yeremiya ngo mpamagara, kandi Yeremiya yari umuhanuzi wayo, kandi Yeremiya yari ko azira ibyayo, ariko iramubwira ngo mpamagara nanje ndakwitaba, kandi ngo ndakwereka ibyikinze ibyo utawubona muri kano kanya, njyewe ndabikwereka. Imana ihabwe icyubahiro. Reka gutinya mwene data, reka kugira ubwoba. Dufite Imana. Sinzi ibyo wahura nabyo, sinzi ibyo wawucamo, ariko ndakuzana ijambo. Dufite Uhoraho, dufite Uhoraho abikora, dufite Uhoraho abirema kandi akabikomeza. Sinzi ikiguhagaritse umutima. Iyi Mana yabanye n'uyu mugabo Yeremiya ni yayindi. Mpamagara. Pawulo ngo aje kwandikira ab'i Filipi ku gice cya 4,
yababwiye amajambo akomeye ku murongo wa 4 aravuga ngo munezerwe iminsi yose. Aramanuka ageze ku wa 6 aravuga ngo ntimukagira icyo mwiganyira, ngo ahubwo ibyo mugomba byose bimenyeshwe Imana bikiye mu gusenga kwanyu, mu kwinginga, bifatanije no gukenguruka. Murumva inzira y'Imana. Yabwiye Yeremiya mpamagara nanje ndakwitaba ndetse ndakwereka n'ibyikinze ibyo utawona. Imana irakeneye yuko tuyimenyesha. Nimba ari ikikugoye reka kukimenyesha abantu, hamagara Imana. Ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga kwawe. Ntuvuga ngo bizangoye ngo ngiye kubwira abantu. Oya, menyesha Imana. Mbere yo kubwira abantu, menyesha Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Imana nikoresha abantu, izohagurutsa abantu ku bwawe, izohagurutsa buzi na butazi. Mpamagara nanje ndakwitaba kandi ndakwereka ibyikinze ibyo amaso yawe atarabona. Yesu abagirire neza. Muhumure, dufite Imana ihora itwumva, ijuru riruguruye iminsi yose. Ikibazo ni twebwe tubura umwanya, ngo nabuze umwanya wo gusenga, nabuze umwanya wo kubwira Imana. Hano yabwiye Yeremiya mpamagara nanje ndakwitaba. Imana irakeneye yuko tuyimenyesha ibitugoye. Nta kindi, biradusaba yuko tuyihanga amaso. Yesu abaha umugisha, Yesu abashoboza, kandi mwe gutinya, mwe guhagarika umutima. Imana irahari. Yesu abagirire neza. Data, mu izina rya Yesu, girira neza ubwoko bwawe, girira neza abana bawe bari mu mpande zine z'isi. Mana ubiyereke, mwe wese Mwami abone ineza yawe kandi yo gutinya. Mwami wabanye na Yeremiya, uracyari wa wundi, uri ibyizigiro byacu, uri insinzi yacu. Nawe uhwanye nawe kandi awukora nk'ibyo ukora. Hezagira abantu bose bumva rino jambo, ribakorere, ribakure mu bwoba, bumve ko dufise uhoraho. Uhoraho abikora, uhoraho abirema kandi yarangiza akabikomeza. Nibyananiranye uracyabikora Mana. Nuhabwe icubahiro yuko wumvise kandi kubikoze. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Muhezagirwe n'Umwami.